Viva oksigen! Viva oksigen! Viva oksigen! Ginawa! Yakahok! Ginawa! Yakahok! Hakalai tarik unailar ke Environment Coordination Committee jok ilaka sutnga ke penlong da kejingyat patba ke Basedang ke 200 kilo terter hau bandapoy ke office jong Deputy Commissioner ke District East Jante Hills Hakli Riyadh. Kabelong kadak ban penpau ke jing persya bat bandawa ban pendam no ya ki karkhana sandrenga doyong ne ki coke factory ke belakan rai bha ha ke ilaka sutra. Kabelak ta ke kot ke kya jing beriu kathan da ke jing penmi kedam bat pum naiki ne ki karkhana. Hadian kejengnya kendo badu Deputy Commissioner nak kalian kinong yalam bat kinong syong shnong ke ilaka kumjo ru UMLA. Kila dawajur ban pensange ne ban khang no asendon yakini ki karkhana kok namar kum bakalong mentah kejeng mi kita dem bat pum kalong ke basir kai hadu kata-kata ke bobo kejeng mah kejengnya dai bat kakoi kakya aju gibreu. Nak kalian kinong yalam jong ke Environment Coordination Committee kilong belada ke sarkar kamsngap nele halor kejeng dawa jongki ban pendam no yakini ki karkhana. Nak kalian jongki kin sepenlong da kejengnya ki kabakam teng shushu. Daman sin jing snyok hia yang ode am betau churuk wa iya mikon yang elaka. Banete dau hanepor amikon yang elaka wara awi. Daman sin yang jing snyamaya yang meriang. Badaman sin yang jing snyamaya ni benta yang ikon ikti yang pi. Badayu ya mi pi adni. Klam da pentip ya pi da ya mi pi adni. Ni benta yang nakam ayat ayim yang i amikon yang elaka. Bunsen jotibi. Gigijing rai yang pak wa nusi khantam gini ki ko. Pada support gini ke sarkar to kwa kansting. Jadi sarkar to dalek bakra ko. Ada gini ki ko. Damalakam kitip di spa teli. Damosan pamo spa teli mo gam khana gi wa. Dete daw gani to pemban ko sausi. Iki ipai ba mi ngak wi mi percak gani. Tuan kita tahu jing bakla yang ke sarkar yo. Kita order bangga pergi kalau CTO memang ye. CTE parlong batang. Dedam deh. Ibu ya single vendor ke padai bansna padai bantang. Kita order apa ni bencuang ai general notice. Kubar kulung gupto kematan semua yaki. Di hadir mengayo akiles. Kanungan dan CTO, kanungan padio, kanungan dio CTE, kanungan telik padio CTE, CTO, malai individual notice at Patrick July. Di siapa pelong pisali mampiro mentang nilai pendek, banlen na oni tayo hiban dipangi itu di banang tam. Okay, lasa desa hingin thai di masjid bang tam yang itu padon CTE, padon CTO.